Prime Minister Narendra Modi ki ahum shuba leingak ki Ahanba Numit Nida Manipur ki Masak Thokpa Thabak kaya Paikhatpa Hourakkhre miyamnasu afaba suggestion pidna lebag asida tangdu leitaba puraknaba hotnaminasi haina BJP Manipur Pradesh ki General Secretary P Premananda na miyamda appeal tawrakli Nitai Pachutek Leiba Thambal Sanglen da Pangtokhiba Paugi Mipam Amada Mahakna Wafam Ase phongdorakli hai Hauzik Lamda Masida Oiriba Tangdu Leita da Bugi Fibam Ase Myanmar Dege Narun da Changsilak Pa illegal cookie immigrants singi achoba khut yawi haibasi center na so khanglaba wafamne Hauzik Oiriba Fibam Asigi Warushin ama Puraknaba Government of India na Indo Myanmar gi ngamkhai paring kilometer kontra sangba sambal khabaloi kre makhataba kilometer chahum marifutara nipan sangba sambal asisu athuba matamda khanaba center na mathautaba senfam sing sanction tawrakre Myanmar dagi changsil lakpa illegal immigrants sing Manipur da line na changthok changsin yadanaba center na free movement regime lokthok kibaga loinana India da Myanmar macha amata visa yaudana changba yararoi Manipur da hauzik thokliba irang ase lakshinanaba center na Manipur gi maru oiba mafam sing da CRPF personal sing matik chana thamba hore State asina mayok naramba security ke ahoba sing so mention bangamle loinana center na community animaka wari sanaduna lamda masida tangdu leitaba purakna bakan na hotnade masida miyamna so irang ase loshina ba hotna bada angamba mateng pangbiyo haina mahakna makatana appeal tawki hujiki leriba canteen gi akoi gi central police canteen gi karikra gi leriba posting ase matakta musu akoi Tungan ma hong kun ga dipalda akoi fair price of si hangdoga Manipur gi miyamda ahoma mamanda cheng chak ya phangna bi program je akoi lokhon abu gi firep si akoi lawraga lere masi su yam thuna akoi Manipur miyamda masi legani adna punama sing si yeng jara kanda Bharatiya Janata Party gi mai kai degi koi kana gumba singna akoi na pam basi simang na tina haibi basi yawi toigum sung akoi chathari ba chali ba train sida अखोई बार सरकार ना होजी खोबी गुना लखुट पीरी थबक सिंसे अखोई वेलकम तवी तराम नोई अखोई मेकै द यूनियन फॉर्मेशन लौरी थबक सिंसे थागोर फोंदोक्से लोइना मणिपुर प्रजा सिंगी नोमगी संग्या द पोलम सिंग फंगनबई तमक्ता सेंट्रल पुलिस कैंटीन सिंग चंगागा पोचै लेबगी अखोई खोदोंग चाबा फंगनबीबा अदुगा मणिपुर सरकार ना मुसु मफंग तोंगान तोंगाम कुनगनी पांदा अखोई यामथुना फेयर प्राइस ऑफ हांगदोंगबगी लौर फिरेप सिंग से पार्टी की मेकै दगी नुंगाइबा अम थागत फोंदोक्से हम सिंग से लेबाक मियामदा मणिपुर की मीडिया सिंग खुथांगदा अखोई पार्टी की माइकैदगी थमचगे मणिपुर की नुंसीजरबा प्रजा सेक्शन पुनमंगना हजिक थोइबा यामना नुंगाइतबा यामना वाबा सिचुएशन सी यारि मखै थुना फानबा हानगी पुंसी मरेंदा हंजलकनबा मणिपुर गवर्नमेंट अमदि पार्टी न कन्न होनरी सुंबा होनबसिदा मणिपुर लेबिबा प्रजा सेक्शन खुदिमा इमाय बेली सिलिनाव छात्र नाहरु ख्वाइ खिदिमना अखोई कोई होनजरीबसिदा यामना पॉजिटिव ओइबा मोंग सजेशन पीबीबा ओरो करी ओरो सी तोरी फने हाबा नेगेटिव ओमदा दबा फजबा वाफमदा सजेशन पीबीरगा मतम खरा वारसु वाना खांगमिनरगा थु मतमदा शांति ओइरकनबा होनमिना सीना आई मीडिया के थ्रू द मणिपुर की नुक्सीजरबा प्रजा फाइपना खुद लोना आई खुरमजरी